Nibukisisa kahle bazalwane lapha eceleni esithombeni kunanalijaha nali likhipha ingadi ngemakhala nangemilomo emehlo avuvukile. Leli jaha leli bengilikhomba lokuthi half and half kayi1 kayi2 esithombeni nabathi half and half ubowati ukuthi half good half bad. Na uchamuke ngesekudla uthi angithola half good, wangichamukela ngesincele uthi awubona ukuthi half bad. Naleli jaha leli belibhizi letselela hey prophet Mbumbulu fake prophet, ngase ngithi cha aseyibuye etandleni. Sengikamkhomba lokuthi angisiyo ifake mina ngioriginal. Ngamthi apakati ngabe ngimfunda netinyawo ngimbhakela sivandam ngimbhakela Bruce Lee. Niyambona ke kuthi unjani manje ngimkhomba lokuthi ngioriginal angisiyo ifake. Akube sifundo nesibonelo nesexwayiso kulabanye. Chubeka nje ukuthi kimi fake ngitakukhombisa nase ngikuvutha uthi Bruce Lee ukuthi angisiyo ifake ngioriginal. Lona nje sengimkhenikile banyenti lengiselo ngibabeke ehlini. Ngiyababona ukuthi bazulelwa lingce, ngiyababona lokho ukuthi kancane ngiyabasonzelela ngithi abakhomba lokho ukuthi ngioriginal. Nase ngifikile umuntu ngimthi apakati batawubona ukuthi half and half ngibani. Sikuyevakala.